Celebra Lorong Santo Inocente Siraniang, Padre Paulo sussuina ngaman sira atu labele baru glorioan sira ba igreja onde conhece Jesus. Igreja Católica celebra lorong resnivalu fulan dezembro, anesan loron memoria ba Santo Inocente Sira nebehetan oho, tamba odio no insegurança liuraiero resnian. Padre celebrante Paulus Maya hateten, celebração baloron Santo Inocente Sira niane, ludar convite ida, atu reflete kona ba valor moris nian, no proteção basira nebe vulnerável liu, tamba na Jesus mos dehan, semak simula barik ida ihanin naran, nia seisimu na Jesus. Ida ne at fuhanoin basarani sira hutu katek, taumatan bala barik sira, mak modu ida atu servi Jesus Cristo rasik, o reconhece e a sirania simplicidade, nebe sai característica reino lalehanian. Padre Paulo satutan la barik sirane mate ha momento neba podi ha fon fiar bana Jesus Cristo no laos date fiar mai bemos iha halok sira. Padre Paulus Maya husuba emahotu atureja balabarik sira nebe inang aman la ihona, labarik sira nebe lahetan domin husi inang aman, labarik sira nebe nia inang aman la koisimu sira nia presensa, labarik sira nebe inang aman haketak malu, labarik sira nebe labele senti sekolah, labele senti moris diat, sira nebe moras, sira nebe inang aman obriga sira halo servisu, basira nebe deficiencia, no labarik sira nebe sai vítima ba emabot sira nia halok Titu Silva, Ziemen.